Hajduka. Evo prilike za novi ubačaj, oštra lopta na 5 metara, ništa, međutim još nije u potpunosti očišćeno. Ide lopta do Livaju. Ložio pada tamo na rubu 16-terca Krovinović. Sudac Erceg kaže da se igra dalje. Pada sada i Rusin, prekršaja nema, lopta je kod Rakitića. Ostaje bez lopte, pada još jedan igrač Hajduka, tu je bio ponovno na travnjaku, Rusin skočila kluba, skače tamo i Gennaro Gattuso prigovara sudcu. Još jedan je to bio duel Petkovića i Prpića. Rakitić diže loptu prema 16 metara. Livaja spušta glavom, velika je prilika, pao je tamo Durdov, nema prekršaja, nema kaznenog udarca. Da se primiri situacija, Livaja je tu spustio loptu na Trajkovskog. Trajkovski je završio na travnjaku, Teofil Katrin mu je bio na leđima. Evo iz svih mogućih kuteva te situacije. Još jednom, evo te situacije. Lopta na Dijala, Dijalo pada na rubu 16-terca. Naletio je na njega Teofil Katrin, odmah se uhvatio za karton Matea Ercega, a tamo leži u 16-tercu Dijalo. Čini se da će trebati liječničku pomoć i Teofil Katrin, idemo ispratiti to još jednom, lopta na Dijala. Okliznuo se tu Teofil Katrin i usput pokupio Dijala. Još jednom Dijalo je ulazio u 16 metara. Lopta na Livaju, veliki dvoboj Livaje i Teofil Katrina, prekršaj, kratki obavijesni razgovor na relaciji Teofil Katrin Erceg. Ide lopta do Livaje, Livaja je to odložio, pada tamo na rubu 16-terca Krovinović. Sudac Erceg kaže da se igra dalje. Kazneni udarac za Dinamo 63. minuta. Rakitića, Rakitić na rubu 16-terca, ostaje bez lopte, pada još jedan igrač Hajduka, tu je bio ponovno